Ngiyabekelela ngoMangothobane. Ngilapha ke enhlahleni part 2 wakhona. Uma kuvalwa idlozi lakho lenhlahla, ayikho into ongayenza iphumelele empilweni. Umuntu uma evale idlozi lakho lenhlahla, ngisho umsebenzi ongawufuna ngeke uzuthola. Ma usutholile umsebenzi, thola ukuthi ulivale vele umsebenzi usuwutholile. Ngeke uyibone into oyenzayo makuvalwe idlozi lakho lenhlahla. Isikhathi esiningi ke umuntu ovala idlozi lenhlahla uyena empilweni yakhe. Lo muntu loyo mayezama empilweni uyazama, kodwa into zakhe azicaci, into zakhe azikhanyi ngoba alikho idlozi elimlethela ukukhanya. Masikhuluma ngedlozi lenhlahla sikhuluma ngedlozi elikulethela impumelelo nokukhanya nemali. Noma lingavala idlozi lakho lenhlahla noma ungathi uyothwala, ngeke kuthwaleke ngoba idlozi lakho lenhlahla livaliwe kuwe. Noma ungathatha siphi step sokuthi wena uyithuthukise, ngeke kuze kwenzeke ngoba ledlozi livaliwe la kuwe. Ngisho umshado makuvala idlozi lenhlahla ngeke uze ushade. Ngisho ukuganwa namuntu wesilisa ngeke uze ugane ngoba bavale ledlozi elikupha inhlahla ukuthi into zakho zikhanye. Ngisho amaphupho makuvala idlozi lenhlahla, uphupha kabi noma uphupha izinto engeke zize zikusize. Ngesimo sokuthi vele ledlozi efanele likulethele ukukhanya, likubonisa ikusasa ngamaphupho, wena alikho kuwe. Idlozi lenhlahla liyavalwa umsamo wasekhaya. Umuntu uma ekuzondile, umuntu uma ekunyanyile uyakwazi ukuthi akuvale wena ungaboni ukuthi uvaliwe. Noma bekhanda into lento ekuthiwa isilwane begibeze phezu kwedlozi lakho lenhlahla, uphahla ushisa impepho, vele kube mnyama kakhulu kunakuqala ngesimo sokuthi lento ivaliwe kuwe, ayiphili kuwe, bayivalile. Yikho ngithi kubalekile ukuthi ukucheck lokho, noma kuthiwa ubani ukucheck lokho. Khona ungaphila ubone ukuthi hayi ngiyaphila, angikuli ndawo, kodwa idlozi lakho lenhlahla balivalile, alisebenzi. Yikho kufanele ukuthi ukucheck lokho, uhambe uye kumelaphi wendabuko ukubuze, uhlolele ukuthi ngabe idlozi lami lenhlahla linjani kimi. Uzoqhuma uphalaze kanti idlozi lenhlahla elivaliwe kuwe nalowo muntu.